ndibuka ejo bundi umwaka ushize ngira ngo buca Christophe asengerwaho mu apotre yageze mu rugo madame yazabinyibutsa twa bari kumwe na Christophe n'ubundi mu rugo nagiye ariko iteka yarasigaranye amagambo abiri mu kanwa. Iyo twahuraga yarambwiraga ngo iminsi yanje irashize murabizi ko yarangiye mumfashe nsubire muri Kongo. Niyo magambo yambwiraga. Ndetse hari n'igihe kubira amanuka turi Mikebenge yikinga 23 tuzihagazemo igitangaza tiyagira upfa, ariko twese twaguye hasi. Uwagangahutse mbere agangahura bagenzi biwe, turebe dusanga inka zacu zose zapfuye. Bivuze nuko nibutse ijambo muzehe yambwiye uriya abahungu bakuru bagira imiruho. Muze mubaza abagore babo, muze mubaza abagore bacu, abarumuna bacu bose ntawe utarabaye iwacu, kandi benshi hari igihe bamwe bararaga mu birambi abandi ariko ubu ngubu ibintu byaroroshe. Tumaze muri iyo miruho yose y'ubuzima, Imana ntiyemera yuko agenda hakiri iyo miruho, ariko dukomere Imana yacu. Imana ikora ibintu bitatu bidasanzwe mu buzima bwiwe. Icyambere bavuga amagambo nayumvise kera sinayibagirwa, avuga ngo ntacibagirana vuba ngo nk'inzara n'ubugumba. Ubugumba bwavuye iwacu kandi nta muntu wari kubikoraho. Dukomere Imana yacu amashyi. Muzehe asize urubyaro, muzehe ntabwo ari nyakwigendera, muzehe asize abuzukuru, muzehe ndetse asize n'abuzukuruza. Navuze sogokuru agira akazi ko guterekeramo, agafata inkoko akayijanayo, akaduhamagara abuzukuru we akavugira amagambo tukamuseka. Zara ako kazi narakabona, ariko ndashima Imana bamuzehe basaje bose karasenyutse barakiyumve bavuguma. Iminsi ibiri mbere yuko muzehe wanje papa agenda niwe wagiye imbere yabo. Ikiriyo cyashize neza twinjiye muri Kristo Yesu, nico kibanza turi, nta marira azabayo. Dushimire abakozi, dushimire kuko babashe kwerekana imirimo y'amaboko yabo. Birinde kuzimira ngo mwihangane tuganire, ndaza kubaha umwanya maze ntange itangazo ritoya rya famiye hari ibyo yaravuze, hanyuma tuganire umwanya mugufi. Bituje kumenya gahunda uko imeze. Hari ibintu mubona tutarimo tuvuga cyane kubera yuko hari ibintu natwe tutaragira amakuru yose. Icyambere nuko nk'uko mubizi mu muryango wa muzehe hari abatari hano, kandi rimwe na rimwe iyo abantu bakora imirimo dukora hari igihe bafatwa n'ibyo barimo ku buryo bitaba byoroshye kugira ngo ubitegeke ubikore nk'uko wabitekereje. Bivuga ngo ntituramenya neza igihe tuzaherekeza muzehe, cyo ni cyambere. Icya kabiri kandi kinakomeye, hari ijambo muzehe yasize avuze
ry'uburyo tuzamusezeramo. Iryo jambo rero ntituramenya naryo uburyo tuzarishyira mu bikorwa, hari parametre nyinshi tudakontorora. Bivuga ngo izo mpamvu zombi zituma tutababwira ngo gahunda imeze gutya izasozwa kuri uyu munsi. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari amakuru ngira ngo abashoboye kubana namwe mbere bagiye bayababwira ko dukora kugeza ku cyumweru biterana gutya, twageza ku cyumweru tugahagarika, tukazongera kubabwira gahunda yindi. Ayo makuru yose tugihuza n'ubushobozi tubishaka kugira ngo ibyo duteganya gukora tubikore neza, tuzashobore kubishyira mu bikorwa. Bivuga ngo ejo amateraniro azakomeza nk'aya masaha, ku cyumweru tuzagira amateraniro nanone yagutse nk'uko twayakoze none, hanyuma tuzongera kubamenyesha ikindi gihe twabonye amakuru asa nkaho afatika. Ndumva bisobanutse. Cya kabiri, ndashima Imana ku ushoboye kugera hano ku masaha. Hari igihe ibintu bimera gutya abantu bakibaza gusa ko hari abantu bamwe batarimo bagaragara cyane. Nari mpari kuwa kabiri, nari na hano kuwa gatatu umwanya mutoya, urabona yuko nari kuwa gatanu ejo sinasubiye kuhagera. Hari urwego umuntu ageraho ibintu bikamufata ugasanga utacigenga. Hari mfite abashyitsi bageze hano kuwa gatatu mu gitondo, barimo abantu bafashe indege bavuye kure, barimo abo twari dufite gahunda twagomba kubana no mu ntara. Ngira ngo Pastor Seti namuhamagaye musaba gukora, mubwira ko ndi Kirehe. So bumva rero mvuye Kirehe nirukanka kubwo amahirwe ngize hano, gahunda igikunda. Ndashima Imana ku bwa team dukorana mu rusengero bashoboye gukora kuri uyu munsi, ariko ndashima Imana ku bwa team zose zakoze uvuriya munsi. Ni twebwe mutabara, ariko mbafite inkuru nziza. Nimushaka nimukoreshe kuduhumuriza, kubera yuko ntitwahungabanye. Ndaza gusoma ijambo mbivuge cyane. Sere ndazavuga umuntu wavuze ngo ubushize hari umuntu twaganira avuga nti buriya mukiriyo habaye kubwiriza ni uguhumuriza abantu, kandi abona abantu b'abakristo bamaze imyaka myinshi mu gakiza. Ndavuga ni Sere nigeze kubivuga, ngira ngo ashobora kuba yibuka uwo muntu azavuga, simuvuga mu mazina niwe unamuzi. Ngo wigeze kubwira abantu ngo arimo aragenda, murababwira ngo ababwira amasaha agendera, arababwira ngo mbingu ni inchi yangu. Iryo jambo ndarikunda cyane. Ku bakirisitu, iyo umaze kumenya yuko ijuru ari aho ugana, ari ugenda, hatari n'inzira y'urukatiriza yo ku ruhande, ibyo biraguhumuriza deje. So ntibisaba yuko tuza hano ngo tubanze twitakume, duse nkaho tubaye tubabwira ngo mwihangane mukomere. Oya, ni inzira ya twese. Number 1, icya kabiri, aho tugenda niho heza kuruta aho dutuye. Umaze kubyumva urahumurika. So ahubwo amakuru tugomba kubwira abantu ni nk'aya yandi Pastor nasanze ayavuga, yo kuvuga ngo mwitegure. Niba tuye tugenda aho tutazi kandi afite ibisabwa kugira ngo tujeyo, nibwo butumwa bwo muri iki gihe. Uwagiye yagiye kandi yagiye neza. By the way, reka mvuga iki kintu nta nubwo mbwiriza, ndavuga ubuhamya bwa muzehe mu magambo makeya, wenda mvuze n'ijambo zose, kubera yuko nk'uko nabibabwiye hari igihe mu minsi imwe iri imbere nakwisanga hari iminsi ndabonetse n'igihe nari nateganyije gukora kuri iyo gahunda ikagorana. Mpamvu mbivuze nuko buriya abantu bajya hanze, iyo bapanze gahunda, bapanga gahunda, bakabukinga indege, bagafata amakonje, gahunda zose zikaba zifunze ku buryo utobabwira ngo mbivuyemo ngo bikunde ibikunda kabisa. Bivuga ngo rero ndamuvuga muzehe uko muzi, kandi mfite amahirwe menshi yo kumuvuga neza, kuko abavuze mbere ya none sindabona umwanya wo kujya kuri YouTube ngo numve. Ubu ndavuga murumva muzehe muri verisiyo yaje, mwumvishe muzehe muri verisiyo z'abandi kandi ziri valable. Yesu ashimwe. Matayo, Mariko, Luka na Yohana babanye na Yesu bose, akora ibintu babireba bose, abana nabo.
ariko buri muntu ajya amuvuga akamuha ishusho yiwe, ndetse ugasanga umwanditsi ibitangaza undi atanditse. muzi impamvu yabyo? nuko n'ubu ngubu kutwicayemo hano twubwira abantu batanu ngo batubwire uko aya materaniro yagenze. Bamwe babona abaririmbyi baririmbye neza cyane, abandi babona iyi kawa tubaye dufata, abandi babona Pastor Kado yayoboye, abandi babona ukuntu abantu bapanze bicaye, abantu buri muntu rero afite version yiwe. Ndavuga rero version yanje yihuze n'ibyanditswe. Gasome icyanditswe kimwe gusa. Icyanditswe kimwe soma ni mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 ngere ku wa 18. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Batesalonike igice ni cya 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 18. Titi ravuga ngo rukorwa kwa Yesu n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Nongere bivuge, niba hari umuntu ubabaye cyane wagomba kubabara ni jewe n'abarumuna banje n'abandi nyine mu muryango. Ariko bivuge neza, niba hari umuntu ubabaye cyane wumva turusha umubabaro, n'uburenganzira bwiwe kandi niko bimeze, buri muntu abana n'undi ku giti cyiwe. Ariko iri jambo niryo ryonyine nakoresha kugira ngo mumarishe umubabaro. Irindi wenda nari kuvuga ni Zaburi ya Mose 90 umurongo wa 9 umurongo wa 10 some n'uwa 12. Uwacu muravuga ngo iminsi y'imyaka yacu n'imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Umurongo wa 12, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mwakira ijambo ry'Imana. Ubundi kuvuga muzehe muri version yanjye nk'uko bivuga, mufite amakuru menshi, ariko nyine si mufite amakuru menshi areza y'abandi, nuko buri muntu abana n'umuntu mu buryo bwihariye. Ubundi muzehe kugira ngo mwumve ikigero arimo, bavutse nyine uburyo bwo kwandika abantu bavutse no kubaha imyaka utariho nk'uko bimeze none. Imyaka tuzababwira ni approximative. Habe na papa wari warize wageze ahantu ayobora ibigo by'amashuri, imyaka yambwiraga yanditse, muzehe nawe yarize ari mu banyigishije. Arabizi yuko iyo myaka utavuga ngo niyo nyayo, kuko ngo hari imyaka abantu bagereranya kubera yuko nyine mu gihe cyabo ababyeyi bababyara kwandika no gusoma byari bitarabaho. None bakareba bakavuga ngo yararesha gutya ari muri iki kigero, yahuraga inyana, yararagiraga, bakabona gusa nkaho bafata imyaka isa niyo. Ari kugira ngo mubabwire mu buryo bwanje, muzengwire ko umwuzukuru wiwe ari aho mbishingira. Aho mbishingira, imfura ya muzehe nayo ntakiriho, yarangije mu myaka 3 ishize. Baza bavuga yuko mu bukwe bwiwe nari umwana wonka, kandi koko nyine n'umwana wiwe yabyaye yanganaga n'unkurikira hafi aho ngaho.
murumva yuko ndi mu kigero cy'umwuzukuru we, kandi ndi hejuru y'imyaka 50, ubu ngubu 50 ndayifite. So murumva rero niba afite 50, akaba yarashatse mu gihe cyabo bashakaga bakuze, ndaza kubabwira yuko batari no muri famiye z'abana bashingira ari batoya kubera bafite inka nyinshi. Ashobora kuba yarashatse afite 30, akaba yarafite umwana w'umwana we yarashatse afite nka 25. Urumva deje baye imyaka irenga 70 ingahe hejuru yaje, urumva yuko haka bakaba 90 irenga. Iyo ni cyo cyambere kivuga ku myaka uko mbitekereza. Cya kabiri, muze ashaka mama hano yamushatse ndi mu wa 3 wa primaire cyangwa mu wa 2 wa 3 wa primaire. Impamvu mzibuka neza mu madetaye nuko musaza wa mama hano witwa Zakaria tuyano Kimisagara, sizi niba ari hano, aba yari hano arabyibuka, yari mwarimu wanje mu ishuri. Uburyo twabanye mu ishuri kugeza umunsi ubukwe buba bukeye, kava mu ishuri rya mwarimu kaja noneho mu rugo rwa mushiki wiwe azi wacu, ubwo twabanaga kukabara twese. Urumva rero ngerageza kugeranya imyaka muze yashakiyeho, kabona mu byukuri mu kigero koko yari mu myaka afite iyo mfite no. Kandi murumva yuko yamushatse 83. Niba yaramushatse 83, ari mu kigero k'icyo mfite, murumva iyo myaka ukwingana, urumva ko arenze imyaka 40. Rero nshatse kubabwira kugira ngo imyaka tuzandika tuyizi neza, ariko nibura birabaha ikigero cy'uko ari hejuru y'imyaka 90. So kubera iyo mpamvu rero hari ibintu nibuka. Ikitangaje abantu mu myaka yacu turi mu kwibagirwa ibyavuba tukibuka ibyake. Niba ari jewe gusa byabayeho, ariko ibintu byavuba ukumbwira ngo umuntu twahuye sinomwibuka, ariko ibyakera simbyibagirwa. Muzehe nababwiye yuko umuhungu we w'imfura ashobora kumjara, yabyaye abana bakurikirana kuri mama mukuru witwaga Sofia. Abana 2 bakurikirana baturuta cyane nyine, urumva yuko umwe yamzara n'undi nawe ni mukuru cyane. Dukura mu rugo iwacu je mvuka, muzehe data wacu nawe witavye Imana Rutaha na muzehe uyu nguyu uko bangana bose bamaze imyaka myinshi bagira abo bana 2 gusa. Nubwo muzehe uyu nguyu bamuruta cyane imyaka myinshi, ariko bamaze imyaka myinshi. Urumva ku kigero cy'umuntu ugomba kumjara, uwakurikira wa 3 ni Gatungo. Muramuzi, ni pastor yari hano muri iminsi birishize. Gatungo ngomba kumukurikira, no kuvuga ngo urumva ko tutarutana. Yaje ari wo mwana wa 3 mu muryango w'abantu 4 bavukana, bose barabuza abana. Kwa muzehe yabyaye abo bana 2, urumva yuko batakinariho. Papa yabuze abana 3 mbere yaje. Hanyuma murumva ico bivuga, iyo myaka yose babaga ari abantu babana bagira ubumwe, ariko bafite ikibazo cy'ubukewa budasanzwe. Imana mu buryo bwayo, mu nzira zayo, ituma uriya mukuru wanje nyine Gatungo avuka kwa data wacu, nanjye nza kuzaho. Nge na mushiki wanje umukobwa wa muzehe turutana icumweru, yavutse mbere yaje icumweru kimwe. Murumva yuko babyaye umwana, nanjye mama aza kumzara mbaho nyuma yabo bandi bose batabayeho. So icyo nshaka kuvuga ni iki, ndibuka nyuma y'imyaka, mfite imyaka 9, nibwo uriya mama mukuru, madamu wa muzehe mukuru yitavye Imana. Nyanibukana n'amagambo yambwiye, kuko nasaga nkaho mba mu rugo iwabo. Ndibuka nije muntu wa mbere wasohotse ndira, bavuze ngo ararangije. Muzehe aramfata kuko twarajyanaga, muzehe ntitwasiganaga. Urumva yuko abana be bari bakuru nyine bamaze gushaka, je ngaho umwana muto ni ngaho iyo ntararaga mwacu nararaga mwaho. Aramfata arambwira ngo turire utabuza mama mukuru utyo nyine inzira yo kuja mu ijuru. Iryo jambo yambwiye sinza ngibagirwa, kubera yuko biri ibintu umuntu yabonye ari mutoya cyane, akababaro ko muri iyo myaka
kikagenda. Njya mbwira abantu hari munonje nigeze gupfusha mfite imyaka nka 13 cyangwa 4 n'indirimbo baririmbye uwo munsi n'ikibwiriza babwirije uwo munsi n'uwayoboye niyo mbabonye nibyo nibuka. Ibi mbyibutse kubera yuko hari umuntu wigeze ambwira yasengeraga hariya mu rusengero iwacu, aza kubura umubyeyi. Amaze kubura umubyeyi arampamagara arambwira ngo iteka yose yaje ku rusengero uko bamusezereye hariya nubwo atasengeraga iwacu, ngo iyo hageze abona serikeye yasi, ntabona uhaye ubwiriza, ntabona abaririmbyi, arahagera gusa akabona ari se wa uri hariya. Murumva yuko agahinda kaba karemereye. Naje iyo bavuze umuntu wapfuye ndibutsa abo ngabo twavuze mu rugo iwacu, nibuka nyine uwo mubyeyi kuko niwo muntu wa mbere nabonye yarangira. Icyo nshatse kuvuga niki, muzehe ntiyatinze gushaka, aza kuzana nyine mama uyu nguyu. Uzo mbaye mvuga ari hano kandi arabizi uko nabaga muri yanzo nkuru niko nabaye mu nzu yabo n'iyiwacu. Hari ibintu njya mwibutsa rimwe na rimwe sinzi ko mberuka kumisa ko tugiruka kucyana ngo tubiganire. Njya nibuka yuko ni wabo twageraga iwabo havu rwose ngo ahavu, urumva kuvuga uvuye kukabarangiye Maronde singiye kwa mama kirumvikana. Ariko ndibuka ko nahageze rwose. Kindi inshuro nyinshi iyo ntasohokanaga na muzehe twawe inyana nabaga ndiwiwe antuma bigira gutya, bivuga ngo z'ubuzima bwe bwose uburyo ushobora kuba nababwira ngo yakundaga iki, yangaga iki, yavugaga iki, yadutozaga iki. Icyo ngicyo nicyo nari kuvuga cyane ku buzima bwa muzehe, mu byo nibuka uko nabanye nawe mu myaka yiwe. Ibintu bidasanzwe nshaka kuvuga, ndavuga ku munsi, iminsi yo kubaho kwacu bihuze n'ubuzima bwiwe, hanyuma bubwire ku munsi wundi utandukanye n'iyo minsi yo kubaho kwacu. Iyo Bibiliya ivuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, ikabanza ikavuga ngo iminsi yacu ni migufi, ngo ni imyaka 70 cyangwa 80 ku bantu barambye. Murumva yuko dufite impamvu yo kwitababara kuko muzehe yabayeho imyaka irenga iyo ngiyo Bibiliya ivuga. Bivuga ngo kandi gitangaje uretse indwara ijyanye muzehe, barahiye ukuri sinigeze mbona muzehe arwara. Habe na data indwara yonyine yarwaye ni yamujaye. Sinigeze mbona data aje mu bitaro, sinigeze mbona muzehe aje mu bitaro, uretse nyine muri iyi minsi ya nyuma y'iyi ndwara. Bari abantu bakomeye, bari abantu babayeho n'ibicurane, ko ndaburi gihe nigeze mbona arwaye ibicurane. Bivuga ngo Imana yamuhaye amahirwe yo kubaho imyaka myinshi, ariko yanayibayeho rwose akomeye, afite imbaraga. Ariko turimo turavuga ngo ni iminsi. Nubwo umuntu yabaho 80, nubwo umuntu yabaho 90, nubwo twakora undi sikagera ku 100, ni iminsi. Njya mbwira abantu ngo tugira instrument mbi ya mesure y'igihe cyacu. Tujya tubara mu myaka, ariko Bibiliya iyo uyireba instrument de mesure cyangwa igipimo nyacyo ni iminsi. Ndavuga ibintu bine bituma nyita iminsi, bituma nyita umunsi. Buriya n'abantu babayeho imyaka myinshi nga bametusera 969 yabaye migufi, yagiye abantu bose bavuga ngo agiye tukimukeneye. Iyo umuntu agiye ari mutoya tujya tuvuga ngo agiye ari mutoya, iyo umuntu agiye akuze tujya tuvuga ngo agiye tukimukeneye. Ni muri iki gihe twari dukeneye muzehe. Ndibuka ejo bundi umwaka ushize, ngira ngo buca Christophe asengerwaho mu apotre, yageze mu rugo madame yazabinyibutsa, twa bari kumwe na Christophe n'ubundi mu rugo na muzehe Dieudonné wo muri famille yacu. Nawe aravuga ngo mubaze muzana abana bose mbasengere. Azana abana arabasengera, buri mwana mwatura amagambo meza, avuga n'ibindi byinshi ndashobora kuba nasubiramo. Mpamvu mbivuze nuko arwara bwa mbere arwara aba hospitalize muri CH, kangira ngo Rugabira ari hano. Nagiyeyo ngiye kumureba muri CH, hari harwaye n'undi mugore nawe iwacu dufitanye amasano kuntu, mama waba Mugaza na ba Zamungu na ba Muhima.
bari mu zumba bikurikira. Ndahagera nsura uriya mu mama, ndageragera kuri muzehe, sinzi hari ukuntu umuntu yumva amakuru akamubabaza akayagendana. Ngeze kuri uriya mu mama usanga umuganga uhaye ubavura ni umuganga twiganye i Butare. Arambwira ngo uyu mama arwaye indwara, ari muri terminal, uyu muzehe nawe niyo ndwara arwaye, washobora kuba yasohoka akajana icuma ahumekeramo, ariko nawe ni indwara yiwe yanyu. Ibi ngira ngo navyamungu twarabivuganye warabizi. Numva ndababaye se muzehe biragenda gute? Nibwo natangiye kubona ko imyaka ari mike, ntangira kubona ko imyaka ishize, ntangira kubona ko yabaye iminsi. Nubwo ngo buri munsi iyo bwiraga batambwiye ko ameze nabi, numvaga ari igitangaza kuva kiriya gihe kugeza none. Cyakurikiyeho ni iki ngiki, nageze mu cyumba mbwira Rugabire ngo nasohoke, arabyibuka. Muzehe turaganira, nabone muzehe mbwira amakuru, ni umwana wawe ariko ndi umushumba, kandi wombwira amakuru utabwira undi muntu wese, umbwira ubuzima bwawe, niba ari cyo watura ucature, tuganire dusengane. Turaganira pe, turasengana. Nongeye kumusura Kibagabaga, nyuma yaho mpageze arambwira ndongera ashaka tuganire, turongera turaganira, turongera turasengana. Inshuro ze twabonanaga no mu rugo yambwiraga kuko ni kubera ko twaganiriye, nubwo ntamubwiye ibyo abaganga bambwiye, ariko iteka yarasigaranye amagambo abiri mu kanwa. Iyo twahuraga yarambwiraga ngo iminsi yanje irashize, murabizi ko yarangiye, mumfashe nsubire muri Kongo. Niyo magambo yambwiraga. Ndetse hari n'igihe nyine famille bampamagara bakamwe bimeze nabi, arimo aratubwira ngo byanze bikuza aragenda. Wari umuntu ari muri bombone, urafata umuntu muri imodoka ngo ugiye kumutegesha indege, kundi yashobora no kutarenga ahantu hagufi cyane. Ariko nyine urumva yuko yadusezeye, kandi yadusezeye neza, yadusezeye nguzi ahagiye. Mu buzima yangu yarambwiye ndi nabayeho ntazi Imana, nabayeho sidasubiye inyuma, ndetse je wakambwiraga amadeta yatubabwira, kandi urabizi yuko nari nabuze urubyaro. Bimwe mu byatumye ubuzima bwanje bugenda bucumbagira mu gakeza, nari narabuze urubyaro. Ariko mbone urubyaro Imana yarashumbushije, Imana ntacyo gishinje. Mu yandi magambo niba navuga ngo ni iminsi kandi ni migufi, yogera ku ijana ni migufi, yogera 969 ngiye ni migufi, cyo bicumweru ni migufi. Nta muntu numwe buriya uzugenda tuvuga ngo hari yageze ko agomba kugenda, kuko yari memoire y'umuryango wacu. Kintu gitangaje ko mu zumweru 3-4 cyangwa ukwezi kumwe nibwo muzehe wari usigaye ugeramo akakuyoberwa, ndetse na magambo nawe yageze maramuyoberwa. Bibaye muri ibi byumweru. Ariko ubundi yavugaga amakuru, akavuga inka bagabye, akavuga uko babayeho, akavuga ko yabanye n'abarumunabe, akaza byinshi bya bindi twebwe tutibuka kandi twarize tugenda tunabyandika. Yari memoire. Buri abantu bagira baseba bagira base, tuba tuzi icyo buri muntu wese, buri muntu mu babyeyi no mu bana, natwe dufite n'abana, ubuzungu uyu nguyu yashoboye iki, uyu nguyu yaziki, uyu nguyu ni mwiza kuri iki ngiki. Kuri muzehe kimwe mu byo yarushaga abandi bose ni memoire. Arabizi muzehe hano ni data wacu neza, amakuru yose akomeye tujya tugana akambwira ngo baze muzehe Simeon. Bivuga ngo niwe mutoya, niwe wize, yarandikaga, ariko memoire muzehe yarayifite, yayirushaga na data wari yarize. So icyo kintu ni kintu, kubera iyo mpamvu yatubwiraga basogokuruza, akatubwira abasogokuru, akatubwira aho babaye, akatubwira ibibazo bagiye bagira. Vuga mu muryango wacu tubuze biblioteki iremereye, niyo yari amakuru y'umuryango. Uko iminsi ari migufi, agiye tugikeneye ayo makuru, agiye twatugize n'igihe bimwe twabzandika, ariko ntitwashoboye kubikora mu gihe cyane kuko tutanabanye. Ni migufi. Wiwe ejo bundi umuhungu wa muzehe twari batatu, tumaze kumera nk'abandi, inka zimaze kuboneka, inkubira amanuka turi Mikebenge yikinga 23 tuzihagazemo. Igitangaza tiyagira upfa, ariko twese twaguye hasi. Uwagangahutse mbere agangahura bagenzi biwe, turebe dusanga inka zacu zose zapfuye. Kwa Kanyamara inka 23 zapfuye, zitarimo indagiza, zitarimo izundi mu.
cyari ikizimu. Kuri icyo gihe abantu bari bamaze kuvuga ngo ubwo rero biravuga gute? Biravuga data yari umudirekiteri w'ishuri, nawe yari umwarimu, batangiye gukora udufaranga twaboneka bakagura ibimasa bigenda byororoka, buri muntu wese utari ufite inka arayigira zirazamuka 23. Bivuga ngo dusa ngaho dusubiye hasi. Impamvu mbivuze nuko nibutse ijambo muzehe yambwiye. Muzehe uriye araza niwe watugezeho mbere. Sanga Yeremiya aramushuhuje, arasanga arashuza, arambwira ngo mbere yuko tugira inka twari turiho, n'ubu zagiye turahari. Igikomeye sizi inka zagiye, ubu dufite abana. Abagushumbushe baragushumbishije, ariko nta joro ridaca. Iyo ni miruho. Asigara mu rugo yigisha barumuna biwe mu gihe byari bigoranye. Muri abo barumuna harimo papa wanjye. Ariga, arabashingira, akora ibyo yagombaga gukora k'umuhungu mukuru. Buriya abahungu bakuru bagira imiruho. Muze mubaza abagore babo, muze mubaza abagore bacu. Aba barumuna bacu bose ntawe utarabaye iwacu, kandi benshi hari igihe bamwe bararaga mu birambi, abandi ariko ubu ngubu ibintu byaroroshe, tumaze kugira barumuna bacu benshi, turabahuza twese, ugasanga rero mukuru wabo rero murumva yuko yavunitse kurusha abandi. None na papa inshuro nyinshi zanibuka, hari igihe bagari gutinyi muzi gutinyi no kukabara uko waresha ibuti nyine ni hirya y'ikazi bakura, ibuti nyine muri zone ya Itombwe, ariko wanyuze ikazi n'ahandi zakiri bazabagira n'ibindi, ariko asigara mu rugo, atunga urugo, ibintu biragenda. Muri iyo miruho yose y'ubuzima, Imana ntiyemera yuko agenda hakiri iyo miruho, ariko dukomere Imana yacu. Imana ikora ibintu bitatu bidasanzwe mu buzima bwiwe. Icya mbere, imuheza urubyaro. Jewe iyo mbonye Ntungane niwe mfura wa mukecuru, nkabona Christophe, nkabona Ntakira, nkabona Rugabi, zamvuga ngo nta gitangaza kiruta iki ngiki. Wobona abahungu bari mwa papa, wobona bari mwa muzehe, wobona n'abuzukuru baje, bivuga ngo ya marira yo kubura urubyaro Imana irayahanagura. Mumfashe dushimire Imana kuri icyo kintu. Muri bada ntawapfuye atarahozwa amarira muri ubwo buryo. Papa yapfuye muri 2005, nari natangiye doktora, nari mfite deja abana babiri, barumuna banje bose tubana tuvukana bari bahari, n'aba barumuna banje ko batatu bacu bose bari bahari. Nta mwana w'umuhungu wapfuye nyuma yaho, nta n'uwavutse utari uhari. Ni ukuvuga ngo data yapfuye, abo bana bose bahari. Data wacu Rutaha yapfuye vuba, urumva nawe yasize bahari. Urumva nawe muzehe hagiye bahari, muzehe wundi aracababona. Murumva yuko ikibazo cy'urubyaro iwacu kwa sogokuru caribagiranye. Bagiye bavuga amagambo nayumvise kera sinayibagirwa, avuga ngo ntacibagirana vuba ngo nk'inzara n'ubugumba. Ubugumba bwavuye iwacu, kandi nta muntu wari kubikoraho. Dukomere Imana yacu amashyi. Muzehe asize urubyaro, muzehe ntabwo ari nyakwigendera, muzehe asize abuzukuru, muzehe ndetse asize n'abuzukuruza. Asize abuzukuruza. Cyakabiri, muzehe ashoje ahagaze neza mu gakiza. Yambwira abantu iwacu bagira umugisha kabisa. Buriya ngo mu bantu bemeye imbere gutya rwikubita ba muzehe barimo. Muzehe papa, muzehe Zakariya we ngo yageza yuzugwa agasimbuka, sibyo?
Ndabeshe siko bimeze, siko muzima mujye mubitubwira. Ariko nyine kubera ko cy'urubyaro bose baradropinga. Nje navutse niba nyine cyari ko cy'urubyaro sinzi amenye amakuru yazo neza, nzananga kuyabaza kuko niko gusesereza. Navuze sogokuru agira akazi ko guterekeramo, agafata inkoko akayijanayo, akaduhamagara abuzukuru we akavugira amagambo tukamuseka. Zara ako kazi narakabo. Ariko ndashima Imana, bamuze basaje bose karasenyutse, barakijijwe bavuguma. Iminsi biri mbere yuko muzehe wanje papa agenda niwe wagiye imbere yabo, nicaye kuri auberge belere n'umuntu witwa Kaboco, benshi baramuzi hano turi kumwe. Arambwira ni muzehe wawe agiye kugenda mwatuze. Ndabona ariko yaratuye, yarambwira ongera umuhamagare umutegure neza. Ndamuhamagara turicarana, atarwaye ari mutaraga ngo bucara arwaye. Ngeze nakoraga muri rura, barambwira ngo muzehe yarwaye, nohereza imodoka ngo uze kumufatira muzani mujana kuri Polyfarm. Pageze ndi twasuye kuvugana. Kuva uwo munsi ngera muri Faisal, ngira ngo Antoine n'umuntu wa mbere nahamagaye, namwe muzehe ararangira. Arabunse arangije gutubigenze gute twese nuko byagenze. Iminsi ibiri ya mbere ya twaganiriye, uwo muntu nzananga kuvuga amadetaye menshi. Arambwira ndi mwatuze muganirize mutegura. Yaramaze nk'amezi angahe 8 yararetse inzoga ya Esitani. Mubise nababwiye amakuru yamuzeho ko twaganiriye n'abandi benshi baganiriye nawe hano, ndabizi ko mwagiye umusura. Muzehe papa wa Gatungo yari yarakomeye kabisa, yari mu rusengero rwa Rwabushinda, nabivuze tumusezera. So murumva rero yabahaye urujaro, ibahaye agake. Niki tuyishinja? Niki twayishinja? Bivuga ngo mbonye abapfa bapfira ngo baruke imihate yabo, aho soreje ku mirimo, imirimo yabo ibakurikire. Baba bazee bacu hari igihe batashobora gukora imirimo kubera iyo udafite ubushobozi buri abantu bazagira ngo urumushishe. Uzi ko iyo bavuze gutanga hari umuntu usohoka bakamubanga ngo umushishe, ntabwo ari umushishe, ntuzi gahunda ze, ntuzi uko abayeho. Hari abantu babaye mu myenda, hari abantu babaye mu ndabizi nk'umushumba. Hari umugabo umwe ngo ngiye kubasesa nyine, ariko n'ubundi ntabwo tubabaye ku buryo ntasesa abantu. Simbabwiye impamvu zituma duseka. Babiri umwe ngo bageze igihe cyo gutanga mu rusengero, araza asohora umuhungu we ngo aramubwira ngo uzi kugira umutima woroshe. None ngo niba unaniwe kwikomeza usohoke tugende. Undi ngo aravuga ngo ako gaseke kahe kakunyira iruhande ngo gaheze uw'imbere yawe n'ubundi ntukuzuza. Sinzi ngo yari afite gahunda nyine yo kubura amafaranga, ariko arashaka kuvuga ngo hari igihe umuntu yumva yakora imirimo, ari umugwa neza, agira umutima mwiza, ariko ubushobozi bukaba. Aba bavyeyi bacu hari inka yambaye muzehe uzumve, yayimbaye turi kubona Christophe muravyibuka ejo bundi, tirahagera, igomba kuhagera mbere. N'ubundi nije bari kujana inka y'imfura. So bivuga ngo uyu munsi igihe yarafite ikibazo cyo gutanga hacu. Iyo yageraga mu rusengero abantu bagatanga, aratanga. Iyo bavuga gushumbusha yashumbushaga. Ibyo bintu muzehe yabikora kubera yuko Imana yamushumbushije kugira ngo ashumbushe abandi. Mu nyemere dukomere Imana yacu amashimwe. So yari mu bihe byiwe zo gukora. Noneho bivuga ngo agiye ajyanye n'imirimo. Mbonye abapfa bapfuye bapfira mu mwami, saga kiza gusa babonye n'imirimo yabo nayo bajanye nayo. Hari imirimo ibaherekeje, muzehe afite imirimo ibaherekeje. Ariko nabamushenge bari hano barabizi, barabagabiye igihe byatangiye gukunda, barabagabiye, babitayeho, turabizi. Nibyo batakoze basize abantu bazabikora. Icyo nicyo kintu kindi nari kuvuga. Soza, ubuzima ni nk'umunsi iyo bugiye
cyangwa iyo umunsi urenze tuba ukigarutse. Navuze ibintu bine. Ubuzima ni nk'umunsi kuko ni bugufi. Icya kabiri, ubuzima ni bugufi ni nk'umunsi kuko urangwa no guhindagurika. Icya gatatu, ubuzima ni nk'umunsi kubera iki? Imiruho iwubaho. Icya kane, ubuzima ni nk'umunsi kubera yuko iyo umunsi urenze tuwuhagarara. Ubuzima hari muzehe yavuze icyo bita kronos, nk'isaha. Buriya wohagarika isaha ariko ntiwahagarika umunsi. Mpamvu mbivuze, ushobora gufata isaha yaje nkaregera umupira usubiza inyuma. Nashubije isaha inyuma ariko sinashubije umunsi inyuma. Umunsi iyo watangiye kwiruka ntuzuhagarara. Igihe nicyo kintu kiza kigenda ntikiruka, nicyo kintu kiza cirukanga, ntawugihagarika, ahubwo iyo kitabize kiragutambukana. Niko umunsi umeze. Iyo igihe cyageze akantu gatoya gatuma umuntu agenda igihe ciwe. Dawidi amaze gukora ibyo yagombaga gukora, nawe cyagiye cyamugezeho, biravuga ngo arasinzira, ngo asanga basekuru arabora, kubera yuko igihe cyarageze. Twese hari umunsi igihe kizagera ubwo buzima bugahagarara. N'aba bandi hari umuntu babwiye ngo nakore siporo ngo niwe azakomera, avuga amagambo yashimije cyane, aravuga ngo namenye yuko abantu bakoze siporo bariye vegetarian, baretse inyama. Siporo kubwira abantu baretse amata, mureke inyama mureke amata. Hari umudamu twasenganaga aravuga ngo nibangura ku isuka narayiriye nkuze mfite imyaka 30 bakabakura ku mata bazaba basize kuko imigende bizanyica. N'abaravuga nti yamenye ko bareka inyama, abakora amasiporo, abajya muri bya bintu byose bigabanya, abaja muri za assurance n'ibindi, simvuze ngo nibiba, ariko ngo yamenye yuko nabo birangira bapfu. Kandi benshi ntibapfa bafite ya myaka myinshi bitekereza, kuko igihe cyageze kiba cyageze. Biza kuvuga iki gihe ubuzima bwacu ni bugufi. Igihe cyageze ntugihagarika. Ubuzima bwacu ni bugufi. Igihe cyageze nta kitajyana umuntu. Ubuzima bwacu igikomeye si iminsi, igikomeye n'undi munsi. Bibiliya iravuga ngo nimujya guhumuriza abantu babuze uwabo, mubabwire ko Kristo azaza, mubabwire ko namara kuza abapfuye azabazura, abazaba bariho azabahindura. Ngiyo niyo nkuru ihumuriza abantu, nuko Kristo agiye kuza. Ariko narinzanzwe nkunda Pastor Seth, ariko warugeze ahantu buriya naringize ngo mvuge kugaruka kwa Yesu. Ndabwira abantu nta kindi kinyejana cyabayeho mu kugaruka kwa Yesu nk'icyacu. Nta kindi. Vuga ibimenyetso bine soza. Icya mbere, Matayo 24 Yesu avuga ngo kugaruka kwiwe yaravuze ngo muzumva intambara n'impuha z'intambara. Nta kindi kinyejana mu bizabayeho cyumvishe intambara, cyumvishe n'impuha z'intambara. Tacu nimushaka mbabwira amakuru yayo. Intambara ya Scrum yabaye Bukavu, abantu bari batuye Gitarama ntibayimo, baje kuyiga muri histoire. Intambara yo kurushuju muzamwumva mu Rwanda, abari batuye Ibijumba bayimenye muri histoire, baje kuyibwirwa n'abana n'inyandiko za Alexis n'ibindi. Intambara yabaye mu Faransa igihe cy'aba Napoleon, nta wabimenya atuye mu Gatenga. Byaje mu mateka. Revolution Française twayize mu bitabo, zari byararangiye. Ariko nitwe kinyejana cyonyine mu kimenyetso cya Yesu muzumva intambara, muzazaba intambara, mwumve n'impuha zazo. Nitwe kinyejana cyonyine kimenya impuha z'intambara, tumenya aho zabaye, tumenya n'izitutumba. Ta kindi. Uzi ko turi mu kwicara tukamenya ibyabaye mu Burusiya, tukamenya ibyabaye Ukraine, tukamenya n'imigambi Trump yicaranye. None ngo Yesu aratinze, araje. Nimwitegure zibishura mu maraso y'umwana. Zimingoma y'amahoro kuko
ariyo twarazwabira nzamubona umwami wanjye murebeshe amaso yanjye z'imigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwe nzamubona umwami wanjye murebeshe amaso yanjye z'imigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwe gusigira icyo umwami Yesu yamfatiye ndaharanira gusigira icyo umwami Yesu yamfatiye ndaharanira gusigira icyo umwami Yesu yamfatiye nzamubona Oh
iyo turayisubira ariko Imana ni nziza. Yesu ni mwiza. Haleluya. Yesu ni mwiza kabisa. Yesu ni mwiza. Uriya mugabo wibajije ngo ese nitugera mu ijuru tuzoririmba gusa ko ndiho baho akandi gapoze wenda tukazoshiraho gahunda y'Imana tuzatuja kumwikorera mama. Ibintu bihinduranyije nivyo biryoshye. Kimwe pastor Ntamaheza yaratubwiye ngo aratwigisha ivange wabe nawe uravanze. Ibintu bihinduranyije biraryoshye ariko yari yagiye mu mubiri. Yesu ashimwe. Imana izi gutegura. Bwana sifi. None data tukiri muri ayo mavuta uyitangire nurangiza mwanya muto twicare twakirimisha. Goza mukawatera kabiri. Zamubona umwami wanjye urebeshe amaso yawe z'ibigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera. Zamubona umwami wanjye urebeshe amaso yawe z'ibigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera. Bwana sifiwe. Haleluya. Sauti haleluya. Ikiriyo cyashize neza twirishiye muri Kristo Yesu. Nico kibanza tu. Nta marira azabayo. Usarire bishop wacu
umwuka bari batugerejemo iyo duhaga akantu nanone tukanezerwa. sawa aho uzisabira kuri rutani ngo bamwe merci Salah naze na merci abacuranzi bazaje kure ya sente uzamwicarana kuri pa mwihute tuzi
gushima ibyo byose, uwo guhimbazwa ibyo byose. Dushimire ibyo wakoze, dushimire kuko wabashije kwerekana imirimo y'amaboko yawe. Bibiliya ntituzimira ngo abapamagara no kwitaba kugira ngo urebe imirimo y'amaboko yawe. Prima ni tarabonekesi alala mesaje barikotre de la sala. Prima de visa complicación de clase. Alala mifake pasto de la. Imirimo yawe iratangazana. Ninda wundi twokuba, ninda wundi twotukamira, ninda wundi twotambira, ninda wundi twotaza muri shima. Nina nere mwijuni, jambo ryawe rigiye kuvuga. Ugaragara wawe ukoresha iby'agaciro bakomeye, ukoresha iby'ubutware, ukoresha imirimo ikomeye. Yesuwe ushimwe yuko uzaza tugakira umubabaro, ushimwe yuko uzaza abapfuye tukababona. Ngaho usenge Imana. Uinuri wa Jehova, wewe ni Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, katika yote wewe ni vyote. Everija salango ya bande. Yesuwe Abiayo. Yesuwe Yesuwe Mungu ni kwetu chakula mtawalalo. Mungu ya kusaidia Mkristo katika safari. Uinuke. Katika neno la Biblia wewe ni Mungu. Mungu na nchi na Mungu litastawi litadumu. Amen. Na Mungu atafuta kila chozi, ataondoa maumivu yote. Wakumbuze kujura ni wacu ari gihugu cha data tuzabamo iteka ryose. Turashira umubaba, tugushimire imirimo yawe, tugushimire ijambo ryawe. Ihumure rituruka ku Mwana tugayo so w'i Nazareti. Amen.